naš predsjednik, može tako. Eto jedan veliki aplauz za predsjednika udruge umirovljenika. Molim vas snage to. Dobro večer svima. Drago mi je da smo se okupili. Mi nas baš previše, ali nema veze. Dvije fešte su danas, pa onda je dobro i ovako. Danas slavimo 80 godina udruge umirovljenika Hrvatske. Počelo je 46. Bili su penzioneri, sad su umirovljenici. I moramo to proslaviti. Pa što bude. Gradonačelnik se ispriča, nije mogao doći, išao je na put, a pozdravljam predsjednika vijeća, ovdje gdje je. Evo ga, sve najbolje i pozdravljam svih vas. Drago mi je da smo se ovako okupili. Inače je udruga jedna od jačih u cijeloj Hrvatskoj. Ima nas preko 120.000. Ima puno i podudruga i odbora i svega. Po općinama i po gradovima. I bave se raznim djelatnostima. Brigom za starije, brigom za bolesne, brigom za mlade i svašta nešto. Nekad smo svinjske polovice nabavljali drva i sad je to više ne treba, sad su sve na botuni. I što da vam kažem, da ne duljim, lipo se zabavite, malo ćemo se zaplesati, malo imamo za počastice i želim vam ugodnu večer i hvala lijepa na prosvjetu. Predsjedniče gradskog vijeća, dođite pozdraviti ove divne ljude, kojih je sve više. Eto, dobro večer, drage umirovljenice, dragi umirovljenici, kako je rekao predsjednik vaše udruge, penzionerke i penzioneri. Ja vam čestitam od srca prvo udruzi, odnosno da slavite 80. godinu postojanja udruge umirovljenika. Želim vam čestitati u jednu ruku, pošto ovako formalno, neformalno druženje, da ste utkali sebe u ovaj grad i to dobrano i na tome vam jako zahvaljujem. Lagano me strah da i mi mlađi na kojima svijet kao staje nećemo uspjeti postići sve što ste postigli vi. A želim vam samo reći da se nadam da ćemo uspjeti i pola koliko ste vi napravili, doprinijeli gradu i državi, učiniti za vas u ovim poznim godinama u trećoj dobi koja je pred vama, odnosno u kojoj jeste, a koja je i pred nama, jer samo zajedničkim naporima možemo ostvariti nešto što želimo. Da je lako, nije, kako vama u starosti, kako svim skrbima koje želite za sebe, želim ih i ja za sebe također. Nadam se da ćemo u što skorijem roku doći do ostvarenja onog cilja koji se više put spominja, a to je dom za starije i nemoćne. Ne mogu vam previše reći, puno je bilo upita, ne morate pljeskati kad se dogodi, kad se lupi temelj, onda ćemo svi zajedno pljeskati. Nadam se da ćemo to doživjeti, ne samo u ovom mandatu. Znate i sami da ima puno problema u zdravstvenoj skrbi i to je nešto što me, jako žalosti, jer ne veseli me činjenica da vas dočeka na vratima ambulante ili doma zdravlja, da morate se obratiti doktoru u Jasenice. Dio je do nas, stvarno je, ali je veliki dio na Zadarskoj županiji, organizaciji kompletnog zdravlja u državi. Budite strpljivi, ne znam koliko vam to znači, ali ako vam ništa znači, ja vas razumijem i nadam se da će se ti neki problemi koji su svakodnevni i koji su esencijalni, da će se uspjeti riješiti što prije. Večeras vam želim dobru zabavu, da zaboravite na te probleme, bar koliko možete, dok se družite međusobno i zajedno. I to je to. Ugodan vam večer i dobra zabava. Dajte malo jači aplauz. Dobro su ga instruirali, znamo ali sve probleme. Jeste vidjeli? Sve znamo i to je u stvari, to je
vašoj kompaniji. Puno ćemo skrivati, puno ćemo privati i tu očekujemo vašu podršku i pomoć. Dobro? Ajde. Mi smo malo prilagodili pismo, jel? Leti vrijeme, idu dani, stariji smo nego lani, i opet žena kući je vani, penzija mi u kafani, bez brige mi idu dani. Žena kući je vani, penzija mi u kafani, bez brige mi idu dani. A živi dani čega nema, i pio kući noće mi se sprema. Nije mi ja sam zdrav, neću biti bolestan, bolje živim nego bi sad. I nije briga, nek sam zdrav, iako sam poslan, bolje živim nego bi sad. Nego, zašto nas ovi ljudi ovako gledaju smrtnuto? Svi su ozbiljni, pogledao, ko da ste došli na summit nesvrstanih, što je? U 3 sata ja se zbudim, prostata, od pijanstva glava ludi. Cile mile, opilile, godine su proletile, žene su me ostavile. I cile mile, opilile, godine su proletile, žene su me ostavile. Živim, na ničega nema, pa pijem, pušim, loše mi se sprema. Nije briga, nek sam zdrav, neću biti bogat, bolje živim nego ministar. I nije briga, nek sam zdrav, iako sam postanan, bolje živim nego ministar. Bolje živim nego ministar. Mi smo odlučili to sad malo usporiti, jer vi ste generacije koje još uvijek znaju taca valcer, jel da? Jel da je? Malo da vidimo. Izvolite, dame i gospodo, plesni podi je vaš. Sinoć kad sam ti prošao, mimo te mile dole vidim te dušo mare.
Zakrauta će ti doći.